Nastavljamo sa emisijom Špica. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti mladih Novo Sarajevo organizuje u srijedu 30. jula s početkom u 21 sat performans Ima li poezije nakon, inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Teodora Adorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. O ovome ćemo u nastavku. Meni se u studiju pridružio moj naredni gost, glumac Emir Fejzić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i pozdrav svim vašim gledalcima. Performans nosi intrigantan naziv Ima li poezije nakon. Šta to nakon zapravo znači u ovoj predstavi? Pa evo, vi ste sada rekli zapravo čime je inspirisan naslov performansa, ali ne govori samo o tome. Nekako, da, mi svakako živimo u nekim teškim vremenima, jel? U svakom smislu. I poezija tu nekako još uvijek pokušava da traži svoje mjesto. Jel? Nekada je poezija imala jako veliki uticaj. A danas pojavom pogotovo ovih društvenih mreža i potpunom nekom izvitoperenom realnošću koje nam te društvene mreže donose, mislim na uzore životne, poezija nekako ostaje po strani. Tako da je ovaj performans nekako divna prilika zapravo da damo veliku neku odu cijeloj poeziji, ali to naslov Ima li poezije nakon, pa može se posmatrati nakon bilo koje zapravo tragedije, nedaće životne i tako dalje. Ja mislim da ima. I tekako, zato što je to nešto plemenito, književnost uopšte. Nešto plemenito što oplemenjuje ljudsku dušu i tako da sigurno da treba da bude poezije nakon svega. Predstava je inspirisana Adornovom mišlju da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Kako vi razumijete tu ideju? Pa evo, to sam sad upravo nekako isročio. Mislim da govorimo takve neke slične replike, imamo jedan kompletan dijalog vezan za to u performansu, ali ja mislim da nije. Ja mislim da poezija itekako može da liječi, da utiče na to da postajemo stvarno bolji ljudi, plemenitiji ljudi, da nekako gajimo neke vrijednosti koje su plemenite u današnjem svijetu. Tako da je sigurno važna i negdje apel svim ljudima, stvarno vraćajte se poeziji, čitajte poeziju. Evo, dođite i na performans gdje nekako slavimo bosansko-hercegovačku poeziju kroz kompletan ovaj performans i vidjet ćete, proćemo historijski od početka do kraja. Tako da, eto, to bi nekako i široko i usko bio moj odgovor. Da, evo, u predstavi ste glumac, ali i svojevrsni sudija, tužilac i branilac poezije. Koliko je glumački zahtjevno mijenjati te uloge? Izazovno je. Ja nikada nisam radio sličan neki performans ni neku predstavu koja je bazirana isključivo na poeziji. Tako da baš mi je izazov jer kompletan tekst je sastavljen od različitih autora, od različitih nekih književnika koji su pisali poeziju kroz istoriju Bosne i Hercegovine. I to su stvarno neki veliki pjesnici koji su pisali stvarno neka remek dijela naše književnosti i čast je nekako govoriti te stihove kroz taj performans. Ali zanimljivo je to, svaki od tih pisaca je pisao nekim drugim svojim jezikom i onda mi imamo, poeziju koja je tako isprepletena od različitih autora, pa tako je zanimljivo je to šaltati se iz jednog jezika u drugi, poetski, ali i uzbudljivo. Koliko je bilo emotivno pripremati tekstove koji govore o Srebrenici, opsadi Sarajeva, Gazi i drugim velikim tragedijama? Pa, emotivno je, zato što se poezija nekako u srž problema uvijek pogađa
I nekako grozno je što mi i dan danas živimo ono vrijeme ratova. I trenutno u svijetu postoji mnogo žarišta koja su aktivna u tom planu. Mislim, to je stvarno užasno. To je poraz cijelog čovječanstva, valjda. Svaki rat koji se desi, pa i tako i ovaj naš koji se desio, i Srebrenica, i evo sad Gaza, i ne znam, svi ti ratovi koji se trenutno vode, to stvarno, ja uvijek kažem, to je svačiji lični poraz, tako isto i moj, ali i kolektivni, naš. Šta znam, jeste bilo teško, ali i utješno. Ja. Jer poezija nam uvijek daje, to je nešto što krasi stvarno poeziju, svaku poeziju. Ta neka plemenitost koja je uvijek iznad svega. Koja god tema da se provlači, uvijek je nekako to na neki plemenit, uzvišen način. Tako da, eto, mislim da je nekako i lijepa oda svemu tome i nekako kao neka vrsta komemoracije svim nekim žrtvama, svim nekim palim ljudima, svim, eto, otprilike tako. Koliko su ovakvi umjetnički projekti važni u društvu koje još uvijek nosi teret ratnih trauma? Pa važni su ne samo što nosi zapravo teret ratnih trauma. Generalno je važno baviti se književnošću. U svijetu u kome jako malo imamo dodira sa književnošću. Trenutno i naš obrazovni sistem ide u tom pravcu da zapravo mladi ljudi vrlo rijetko, pa skoro nikako ne čitaju. Tako da može s li te poezija strane danas to... u vremenu društvenih mreža i brzih informacija i dalje doprinijeti do ljudi? Pa ja se nekako stvarno utopijski nadam da može. Jer ovo, evo sada, ja kad čitam iznova ovu poeziju koju mi imamo u predlošku tekstualnom za performans, ja svakim novim čitanjem otkrivam neki novi sloj i neka nova značenja, neke nove poruke koje tako lijepo korespondiraju sa današnjim vremenom. Nekako su univerzalne, ali i nisu toliko ni negativne, nekako su svijetle. Tako da ja iskreno mislim da može. Samo trebamo naći način kako da zapravo prije svega mlade ljude natjeramo da se zaljube u poeziju. Vi kroz predstave prolazite kroz cijelu historiju bosansko-hercegovačke poezije, evo da tako kažemo. Da li ste i vi tokom rada otkrili neke pjesnike ili stihove koje ranije niste dovoljno poznavali? Pa da, prolazimo baš cijeli jedan historijski put poezije Bosne i Hercegovine od nekih natpisa na stečcima pa sve do neke savremene poezije koja se piše danas. Kroz to prođemo stvarno velika imena književnosti kao Mihana, kao Mak Dizdar, kao Izet Sarajlić, Safetbek Bašegić, Marko Vešović, ne znam, nekog sam sigurno izostavio, od velikih imena koji se stvarno prožimaju kroz cijeli tekst. I ne mogu stvarno izdvojiti ni jednog autora da je kao posebniji od drugih, nego u svakom podjednako uživam i svaki nosi tako snažne, jake poruke i jake emocije kroz svoje pjesme da je to stvarno nevjerojatna neka i privilegija govoriti te stihove. Evo, vratit ćemo se na ovaj performans Imali poezije. Nakon predstava će biti izvedena na otvorenom u amfiteatru Internacionalnog centra igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo. Da li takav ambijent daje posebnu emociju cijelom performansu? Pa daje, zato što sam taj amfiteatar vodi nas nekako negdje na izvor i početak i prapočetak teatra kad teatar je nastao u tom tipu amfiteatra. Svakako cijeli performans je zamišljen ritualno, tako da je to neki poseban doživljaj u tom prostoru
I ono što moram da naglasim, sa mnom zajedno igra i Mona Moratović, moja koleginica u performansu. Režiju potpisuje Luka Vlaho, mladi reditelj, vrlo perspektivan i talentovan, a dramaturgiju Nedžma Čizmo. Tako da oni su jako dobar koncept osmislili performansa, a Mona i ja još uvijek radimo na tome da to što bolje uvježbamo i dobro izvedemo. Evo, šta očekujete od susreta sa publikom? Kakve reakcije priželjkujete? Pa nadam se da će se mnogo dopasti publici ovaj tip performansa, da će zajedno uroniti s nama u magiju poezije i da ćemo nekako ploviti kroz istoriju bosansko-hercegovačke poezije. I ja se iskreno nadam da će ovaj tip projekta doživjeti neke svoje reprize. Šta biste poručili onima koji misle da je poezija rezervisana samo za ljubitelje književnosti? Pa, cijeli ovaj naš razgovor je negdje odgovor na to pitanje, ali pozvao bih ih, mislim sve bi pozvao ljude da dođu na performans koji mi radimo, a prije svega nekako mlade ljude, da čuju te stihove Dizdara, da čuju stihove Abdullaha Sidrana, Umihane Čuvidine, da zapravo osjete tu ljepotu pisane riječi i da čuju sve te divne poruke koje izlaze iz te poezije. Evo, postoji li neka pjesma ili stih koji je na vas ostavio poseban utisak i zašto? Pa ne znam, ja stvarno kako vrijeme prolazi jako volim Maka Dizdara i njegovu poeziju Putevi. Tako da eto, to je možda moja omiljena poezija i koju ću usput i govoriti u performansu. Evo, pozovite naše gledalce. Zašto ne bi trebali propustiti performans Imali poezije nakon koji će biti upriličen 30. jula u Novom Sarajevu? Jeste, u 30. jula u amfiteatru u 9 sati navečer dođite da zajedno stvarno se prisjetimo svih velikih imena bosansko-hercegovačke poezije. Hvala vam za ovaj razgovor i na izdvojenom vremenu za televiziju Sarajevo. Hvala vama. U nastavku slijedi marketing. Ostanite s nama, brzo smo nazad.